Ku mukino w'umunsi wa 30 wa Premier League, ekipe ya Chelsea ndetse na Tottenham byari bifutanye umukino byagombaga gukina ku isaha y'isa 3 ya hano i Kigali. Umukino rero waje kurangira ekipe ya Chelsea itsinze ekipe ya Tottenham Hotspur igitego kimwe ku busa. Ibitego byakabaye bibiri ariko kimwe ekipe y'abasifuzi by'umwihariko abo kuri video assistant referee baje gusanga ko batagomba guhereza icyo gitego Chelsea, biba ngombwa ko umukino urangira ari igitego kimwe ku busa. Byatumwe ekipe ya Chelsea rero irangiza ku mwanya wa 4 ku munsi wa 30 wa shampiyona, ikaba rero iri ku mwanya wa 4 muri ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza. Inyuma y'ikipe ya Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest agakurikiraho Chelsea iri ku mwanya wa 4, mu gihe inyuma yayo hari Manchester City ndetse na Newcastle. Ubu Chelsea iri ku mwanya wa 4 irusha Manchester City inota rimwe, ikarusha ekipe ya Newcastle amanota 2, nubwo Newcastle igifite umukino w'ikirarane igomba gukina na ekipe ya Aston Villa. Kuri ubu rero iyo umukino usanzwe ari umukino worohera cyane ekipe ya Chelsea, mu by'ukuri wari umukino uryoheye ijisho cyane ko ekipe ya Chelsea yari yagaruye abakinnyi bayo, harimo nk'umukinnyi Nicolas Jackson ndetse Noni Madueke, ukongeraho na Cole Palmer wari umaze iminsi atari mu bihe byiza, ndetse yari yagize n'igihe cy'uburwayi muri no international break, cyane ko n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yari yamuhamagaye bikaba ngombwa ko agaruka Cobham cyangwa se Stamford Bridge kubera ikibazo cy'uburwayi cyatumye atitabira imikino y'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Kuri ubu rero ekipe cyangwa se ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza Premier League rikaba ryabaye force gutanga ubusobanuro ku mpamvu yatumye igitego cya Chelsea cya kabiri bacyanga, mu gihe umuhungu w'umunyakolombia umuhungu Moise Caicedo yaramaze kudaboringa agize ibitego bibiri, ariko uyu muhungu w'imyaka 23 igitego cye kikaza kwangwa nyuma yuko VAR ivuze yuko Levi Colwill yari muri offside, bikangombwa rero ko igitego cye bacyanga kubera cross nziza Cole Palmer yarateye iza muri corner. Moise Caicedo umukinnyi wa Tottenham yagarura baro inyuma ya box, Moise Caicedo agatera shot ryiza cyane, ariko bakavuga ko Colwill yari yaraririye muri build up y'umukino. Ibi ngibi rero nkuko wari uyoboye abasifuzi bo kuri VAR witwa Gerard Gillette n'umu assistant wiwe wita Craig Taylor bavuze yuko rero ekipe yari yaraririye igitego kivanwaho, ari nabwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Premier League Match Center bakaba basize itangazo hanze batanga ubusobanuro ku bw'iyi offside itavuzweho rumwe, cyane ko byanasabye iminota myinshi kugira ngo bemeze yuko neza ari offside igitego bakacyanga, dore ko byafashe iminota itari munsi y'itandatu kugira ngo bafate umwanzuro. Mu magambo rero batangaje no Premier League Match Center, mu magambo yatangaje yavuze ati VAR cyangwa se video assistant referee checked the referee's score of goal and established that Colwill was on offside position in the build-up and recommended that goal was disallowed. Avuze ati VAR yagerageje kureba uko ibyo umusifuzi yari yamaze kwemeza ko ari igitego, ariko bacekinze neza basanga ko Colwill yarari muri offside cyangwa se yari yaraririye mu gihe bateraga iriya centre, rero biba ngombwa ko igitego bacyanga. Wari umukino mwiza, Chelsea tuvuze ko ariyo yitwaye neza muri uno mukino, ntago twaba tubeshye kuko Chelsea yagize imihe byiza mu mukino, cyane ko yagize amashoti menshi agana mu izamu, nubwo igitego Chelsea yari yatsinze bari bagiye kucyishyura, ariko Robert Sanchez akitwara neza agakora save y'umukino rwose yatumye n'abakinnyi ba Chelsea bamwishimira bakamuhobera, harimo Trevor Chalobah ndetse na Levi Colwill. Yari baro nziza yari ivuye muri contre attaque
ekipe ya Tottenham, ariko nyine Robert Sanchez abasha gusevinga ekipe ya Chelsea bituma iguma mu mukino, byaje no kurangira itahanye amanota 3. Enzo Maresca rero bamubajije ku bijyanye n'uyu mukino, yavuze ati nabivuze inshuro nyinshi, ati ntago ikibazo ari uwo muri gukina nawe, ati icyo tushaka ni uko tuba direct kandi tukihuta cyane mu bijyanye no gupressinga cyangwa se kwataka mu gihe dutakaje umupira, ariko ntago dushobora kuba direct, ntago dushobora kwataka cyangwa se ngo twihute mu gihe twaba twihagarariye inyuma muri defense cyangwa se turi kudefanda. Ati kubw'amahirwe umukino duherukaho mu rugo, ati niba warebye umukino twakinnye na Leicester City, umukino twakinnye na West Ham, umukino twakinnye na Wolverhampton Wanderers cyangwa se Southampton, niba wibuka neza iyo mikino yose, ati abakinnyi 11 bose babaga bari kwirukanka ku mupira, ati twese twabaga turi kuri box, ati nibyo rwose kandi nibyo ntifuza ko dukina, nshaka ko abakinnyi banjye bose baba bari kwihiga umupira, bari kurwanira kuri box ya adversaire, ati nibyo bizaduha amahirwe yo kuba twajya tubona ibitego byinshi kandi tukabasha kuba twabona amanota 3. Ati ntago bishoboka kwataka wihuta cyane aka kanya, ati uri gukina n'ikipe iri gupressinga cyane nanone, ati nibyo koko ushobora kwataka cyane enduka nihuta nibyo, ati ariko ntago biba byoroshye iyo ufite abakinnyi bari kukwirukankaho isegonda kurindi bataguha umwanya wo guhumeka. Ati ariko nyine Premier League ariko imeze, ati ugomba kumenyera ko ugomba guhura n'ayo makipe akina gutyo. Ati wenda abakinnyi twari dufite mu minsi yashize, ati twari tumaze iminsi tudafite abakinnyi bacu, ati ariko ubungubu noneho turabafite, ati niyo mpamvu ubona ko umukino twakinnye no munsi utandukanye n'imikino tumaze iminsi dukina. Ati abakinnyi dufite nonaha, ati bakunda gukina umupira bawufite ku kirenge, ati kubera ko mu by'ukuri ni abahanga, ati kandi bafite izo karakteri zo kugumana umupira. Ati rero iyo ufite abakinnyi nk'abo ngabo bakunda kugendana umupira, ati birakorohera gukina systeme nk'iyi ngiyi. Ati rero twishimiye amanota 3 tubonye, ati icyo tugomba gukora ni ugukomeza gukora cyane kugira ngo tuzarangize mu myanya myiza muri Premier League, ati wenda tuzakine n'amarushanwa yo ku mugane w'i Burayi umwaka utaha. Chelsea rero haba mu bafana, haba mu bakinnyi, haba muri staff, haba muri by'umwihariko coaching staff ndetse no mu buyobozi bwo hejuru, nta kindi bifuza uno mwaka uretse gukina Champions League ku mugabane w'i Burayi, dore ko imaze imyaka irenga 2 itabasha kwitabira amarushanwa ya Champions League. Uyu mwaka rero akaba ariyo ntego nyamukuru guhera hasi kugeza hejuru bo mu ikipe ya Chelsea. Wowe iyo urebye urabona ikipe ya Chelsea izarangiza ku mwanya wa kangahe muri uno mwaka w'imikino? Urayibarira mu makipe azakina Champions League umwaka utaha cyangwa yiyakire itegereze umwaka utaha? Duhurire muri comment umbwire uburyo wowe ubibona.